إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى قيام كاري وجهكم كيرت القرآن کے ایتن آیت گوانی بیان کو دیوا إله وحي ربا فوي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ميستكنا එබෑමි හුන්ගේ හිසාබු බෙල්ලෙවනේ වගුතු ගෑවෙජ්ජේ නමස් එබෑමි හුන් වනි ගාෆිලු කමග්ග මතීගා එකමන් එකිබාවේ ෆුරගස්දීගෙන් වා හාලුගේ qiyamen ගාම් වෙගෙන් අන්න හිඳුගා වෙස් මිසකුන් ඒ qiyaමත ගාෆිල් වේ එකමකි අන්නානේ දුවහෙන් නූංකන් එබෑමි හුන් देखी क़ियामत के मतिंग हंदा नतिफावा फदा मिसकुम वेगन दाने का मुगा मी आयतो गवनी बयान को दिवफ हें आयते के वही कुरवनी قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الله سبحانه وتعالى يا بدل وانے دوس دوغو کلا میہم گلن و حلاک وجکن کشورے حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة එමියුන්ගේ කෑත ගියාමෙන් කුල්ලි ගොතක වාහිඳුගා එමියුන් බුණානේ قالوا يا حسرتنا على ما فرطوا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون එබැමියුන් බුණානත ඒ හුරි හලාකෙක බොඩු කමායේ මික් දුවහ තිමම් මෙන්න තයාර නුවවි තිමම් මෙන් ඉහමාලු කුරවුනීති හිතාම කුරමේ එදුවහුන් එබෑමිහුන්ගේ බුරකෂිමතිගා එබෑමිහුන්ගේ ෆාෆතන් උෆුල මුන්දානේ එමිහුන්ගේ උෆුල මුන්දා කුත්තවගේ නුබෑකමයි ආදේ ගියාමෙන් කුල්ලි ගොතක මිසකුන්න අන්න හිඳුගා එදුවහන් ඉහුමාලුවේ තයාරු නුවි මිසකුන්ගේ ගෙල්ලෙනිකමුගේ වාහකවනි බයන් කරවෆ හමේ ෆදන් ඒ qiyaමෙ ගායිම් වාහිඳු මිසකුන්න ಕುರಿಮತಿವಾನೆ ಬಿರುವರಿ ಕಮ್ಗೆ ಎ ಹಾದಿಸಾ ಕುರಾನ್ ಗವನಿ ಸಿಫಾ ಕೊದ್ದೆವಾಫ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರವನಿ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಾ الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم ಎ ಮೀಸಕುನ್ನೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ರಬ್ಬು ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ತಖ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವತಿ ವಾಶೆ ಹಮಕಶವರುಂ ಕಿಯಾಮತುಗೆ ಜಲ್ಜಲಾಯಕಿ ಬಡುವೆಗೆಂ ವಾ ಕಮೆಕೆ ಎದುಹುಗಾ කිරුමා මීහා ඒනාගේ දරිෆුළුගේ මතින් හඳා නැති මාබඬු අංහෙනාගේ බඬුගාවා දරිෆුළු විහා මීස්තකු මස්තෙග්ගා වාෆදාන් ෆෙන්නානතේ නමවෙස බෑමියුන් එදුවමනි මස්තෙග්ගේ නූනේ එහෙනේ කමකු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අසාබුගේ ගදෆද කමයි ආදේ අසාබට්ටක මීසකුම් බිරුගනේ කිරුමා මීහා ඒනාගේ කිරුදේ ලත් කුජ්ජාගේ මතින් හඳා නැති මාබඬු අංගෙනා එක දුවහගේ බිරුවෙරිකමුගේ සබබුන් මඬුගාවා දරිෆුළු විහානේ දුවහෙක්ගේ වාහක අදි ඒ දුවහ බින්හෙලුන් ගන්න මකුම් බින්හෙලි ගන්නගෙන් දානේ වාහක මියාතුගා මෙවනි බයන් කොත් දෙවෆ ආදේ අශ්රාතු සා නුවතා ඛියාමතුගේ අලාමත උතරෙන් කුදි අලාමතක බොඩත අලාමත මි සිල්සිලා දරුස්තව තෙරේගා තිබේ ෆුළුම් වානේ අඩවස්සවෆ අදි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් qiyamen vumga kurim fennane bodete alame tawteren himene diha kamen ummata bayan koddevvi hadis uluga ekalege faanu bayan koddevga fave qiyamen vumga kuriga ad-dukhan nuata boduwagemwa dume dungande fennane kamuga adi efoga e alamet dhikru kurava mungos den hadis kuravani wa narun takhruj min qari adanin tarhalu an-nas ಅಲಿಫಾನೆ ನುಕುಣ್ಣಾನೆ ಯಮನ್ ಕರಾಗೆ ಆದನು ಎ ಅಲಿಫಾಂಗಂಡು ಮೀಸ್ತಕುಂ ಎಕ್ಕುರಮುಂದಾನೆ ಆದೆ ಮಿದೆ ಕಮಕಿ
qiyaamatuge bodati alame taw tereng himene alamate emme furtama kama kalonu badalani mi bodu dumuge wahakaya qiyamatuge kurin fennane bodu dukhane nota dungandege wahaka kirit Qur'an gawe Allah subhanahu wa ta'ala wani bayan kurawwafa eidahu wahi kurawwafa ve fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin udum faalwegen anna dumen annane duwahakatiya bamiyun intizaru qurahu shikame yakhsha an-nasa hadha adhabun alim mistakun eduhum bunamunda mistakun edun mistakun washalane adi mistakun bunamundane mi boduwegenwa vendenevi azabeke edum mistakun du'a kuramundane rabbana kshif anna al-adhaba inna mu'minun alamenge rabb tabaraka wa taala alamenna mi azabu alamenge kibam fillawa durkurawwan deve alamen iman wanuwe anna lahum dhikra namas den emihun ewagutuga Allah subhanahu wa taala handuma kuriyekamaku emihun nakege faida nuwe waqad jaahum rasulun mubin ege kuriga emihunna bayan vegenwa rasul bekalakwani fonu weife ade mi dunganduge wahake banadairuga bayen elverim vidalwagutuga bay bekadum vidalwagutuga quraish wanhage mistakunna banduha hunu kamuge zamanen kurimati wegen e zamanuga mistaunge banduha hunu kam bodu wegen gos udumacha badalumun bodu dungane fadan udu emihunna fenna kamuga wegende Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ge arihun riwa wegenve ekadege fanu mi dukhan ge waga bayan kurawamun vidalwani inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبع كسبع يوسف ميستكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة فرقس ekadege faanuge da'watan ijaba nudinamun rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'a kuraviye allahumma sab'un ka sab'i yusuf allah yusuf alayhi salam ge misakuna kurimati kuravi fada hang aharu kurimati kuravwan deve فقال فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع dem mistakunge macha banduha hunukan aamu wegen gos kaabo taketi mulin ekuga netigen gos mula taketi marwefawa takecha etaketi hamaddan dem mistakun ka boy hediye wayanzuru ila as-samai ahaduhum fayara ka hayati ad-dukhan ege tere mihaku e banduha hunukam ge terega udam badalumun udumatiga bodu dungade wa fadan emihunna fenigende faatahu abu sufyan den abu sufyan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan asa denneviye faqala ya muhammad muhammad innaka ji'ta ta'muru bi-ta'ati allah wa bi-silati ar-rahim kalege fanu vadagati adi kalefanti goalavani Allah kiyamangane gayatimage gulun gaim kurman nun heye wa inna qaumaka qad halaku fad'u Allah lahum fahe kalege fanuge gaamuge misakun banduha hunu kamuga halaku egen da hisaba gosiye fahe ebami unnataka du'a ko devvashe ade mi hadisa gudigen kamuga bay be kadun mi aye fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yakhsha an-nasa hadha 'adhabun alim udun bodu dumen annane du'a kat yabamiyun intizar kurashe e dum nistakum washadane e basuluge muradaki banduha hunu kamuge e zaman makka ge mushrikuna dimavi mi duaswaruge wahaka kamuga bay bekadun dekelawwa namaves ilmverige tereng gina bekadun dekewada gannawa gotuga mi ad-dukhan nota mi bodu dumaki qiyamatuge bodati alamat taw terem fenna nekame adi ekan hingani qiyamat warakari mafauga kamuga e bekadun dekelawwa ege terega bodati ashabe bekadun tereng ali radiyallahu anhu ibn abbas radiyallahu anhuma abu sa'id radiyallahu anhu fada bebe kadun himeni wada gannawa ade ibn mas'ud radiyallahu anhu garihum at-tabari rahimahullah riwa ko rawafawe maaf korwa al-qurtubi rahimahullah maaf riwa ko rawafawe ad-dukhana ki de dungande kamuga
ඉබ්න මස්ඌද් රදියල්ලාහු අන්හු විදාළ ෆාවේ හුමා දුඛානානි මේ දුමකි ඒ බොඩු වෙකම් වා දෙ දුංගණ්ඩකේ qad මදා අහදුහුමා ඒකතරෙන් එක්කම ෆාළු වෙජ්ජ එබයි කුරයිෂ් වන්හාගේ බීසකුන්න කුරිමතිවි ඒ හාහුණු කම්ග තෙරේගා එමියුන ෆෙන්නමුන් දියා දුංගණ්ඩ ෆදා ඒකන්ත වල්ලදි බකිය දෙම් බාකියෝති ආඛිරතුගා ඛියාමෙ ගාමුගේ කුරීගා ෆෙන්නානේ බොඩු දුංගණ්ඩුගේ වාහකේ යම්ලා මා බයින සමායි වල් අර්ද් ඒ දුංගණ්ඩු උඩා බිමා දෙමෙතුගාවන් හුරිහාතනේ බද්දානෙතේ වලා යජිදුල් මුමිනු ඉල්ලා කස්සක්මා ඒ දුංගණ්ඩු මුමිනුන්න ඒගෙන් අසරු කුරානි රෝගායි ජෙහෙ ෆදන්නේ වම්මල් කාෆිරු ෆතස්තුබ් මසාමිඅහු නමස් කාෆිරුන්න ඒ දුංගණ්ඩුගේ රෝගා ගණ්ඩුගේ බලි නුහණු බොඩ ජෙ ඒගේ අසරු කුරානෙතේ අද මේ අලිෆාංගන මේ දුමකි මේ ඛියාමතුගේ බොඩති අලාමත උතරේගා එම්මේ ෆහු සමානුගා ෆෙනිගෙන් දානේ දුංගඩ කමුගා සහ හදීස් ෆුල්තවගා රිවාගෙන් ආසමි වනි අද මේ සමානුගා වෙස් අලෝන මෙන්න දුනිය තගයරුවේ ෆැක්ටරි තක කාරුඛානා තක මුෆද්දා දුමගේ සබබුන් බයික් බෑබෝ ගෞම්තවගා එවෑ මිහුන්න දුමගේ සබබුන් දිරි නූලේ වර කන්තත ගොසා ගෞම්තගේ බහුරි අදි බයිෆාර දුනිය දිමාවා බොඩති කාරිසාතවගා ඒගේ තරෙන් වෙස් අලිෆාම් ෆර්බද ගෝම් ෆද කංකමුගා දුංගඬු අරාගෙන් ගොස් බොඩති රත්තන් එකුගා නැති හදාකුවෙන් ගොස්සාය බහුරි හමේ ෆදෙන් බය ගාම්තක දිමාවා වෙලීගේ තූෆානුගේ තෙරේගා තිමාගේ කුරිමතිගේ හුන්න මීහා නුෆෙන්නවර ඒ දුංගඬු බොඩුවේ ඒ වෑනු තගයර් වෙගෙන් ගොස් මීසකුන්න බොඩු මුසීබාත කමුගා කුරිමතිගෙන්දේ එමිම ආඛිරතුගා ඛියාමෙ මුමුගේ කුරීගා මී ෆෙන්නාන කමුගා බයම් වෙෆා මිවා බොඩු දුඛානකි අදි ෆෙනිෆා නුවා ඛියාමතුගේ බොඩති අලාමත උතරෙන් හිමනේ කමේ හමේ ෆදන් දෙන් ඔයි ඛියාමතුගේ අනෙන් අලාමතකි නාරුල්ලති තහෂුරු الناس මීස්තකුන් මහෂරු කුරානේ මීස්තකුන් එක්කුරා අලිෆානෙක්ගේ වාහක මේ අලිෆාන් ගණකි ඛියාමතුගේ බොඩති අලාමත උතරෙන් වෙස් එම්මේ ෆහුගේ අලාමයි මේ අලිෆාන් ගඬු ෆාළවාණි යමනු කරන් කමුගා අද යෆහුගා ඉර්මති ෆරාතා හුණඟු ෆරාතා හැම මේ අලිෆාන් ගඬු ෆෙතුරිගෙන් දානේ කමුගා صحيح حديث فلتوغا واردگن اسوي آد قيامتوگه ديها علامه بيان كره حديث فلوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگ بي روایتوگا حديث كره وفوي واخر ذلك ادي علامه توگه ام فهوكمكي نار تخرج من اليمن يمن كران نكون الفان گندكه تطرد الناس الى محشرهم ميستكم محشر كرفه الفان گندكه الفان گندو ميستكم فسمون لامون گس محشر کے بما امیون قرآن آدے ابن عمر رضی اللہ عنہما گارہن رواوگن وے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ستخرج نار من حضرموت الفان گندو یمن کراگے حضرموت نکنانے او من بحر حضرموت نوتا حضرموت کے کھنڈوں اے الفان گندو ನುಕುಂಡಾನೆ ಹವರ ಮೌತುಗೆ ಕಂಡೆ ದೆನ್ನಮುಂ ಅಳೋಂಡು ಮೆಂ ಎ ಕಂಡೆಗ್ಗಾ ಮಿವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡುಗೆ ತೆರೆಂ ಎಬ್ಬೆ ಅರಬಿ ಕಂಡಕಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ನೋತ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿ ಕಂಡು ಮಾ ಕಂಡುಗೆ ತೆರೆಗ ಒಯ್ ಕಂಡೆಂ ಅರಬಿ ಕಂಡಕಿ ಏಮೆ ಅರಬಿ ಕಂಡುಗೆ ತೆರೆಂ ಹವರ ಮೌತುಗೆ ಕಂಡು ನುಕುಂಡಾನೆ ಅಲಿಫಾನ್ ಗಂಡೆ ಕಮುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾ ಮಿವನಿ ಅಣಕ ಸಳಂಡು ದಣ್ಣವ ಹಿಂಗೊತಿ ನಿಜಮಾನುಗ ಕಂಡುಗೆ ತೆರೆಗ ಹುಣ್ಣ ಅಲಿಫಾನ್ ಫರ್ಬತ ಗೋವಾ ಎ ಅಲಿಫಾನ್ ತಕ ಎಕುಗ ಕಂಡುಗೆ ತೆರೆಗಾವಸ್ ಹುಳು ಹಿಫಾಫಾ ಹುಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮೀಸಕುಣ್ಣ ಫೆನಿಗೆನ್ ದೇಬ ಏಮಿಮ ಮಿಗಂಕಮಕಿ ಅಳೊಣ್ಮೆಗೆ ಸಿಕುಂಡಿಯ ವಿಸ್ನ ಗಣವೆ ಬರಬುರೆ ದುರ್ಗಾವಾ ಕಂಕಮೆನ್ನು ಮಿಯದು ಮೀಸಕುಂಗೆ ಲೋಮೆಚ್ಚ ನಿಫದ ಬ್ಯಾಮರು ಕುದುರತಿ ಕಾರಿತಾತ ಫೆನ್ನ ಮುಂದೆ ದೇಬ ನೆಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ಅವ್ ಮಿನ್ ಬಹ್ರಿ ಹದ್ರಮತ್ قبل يوم القيامه تحشر الناس ಎ ಅಲಿಫಾನ್ ಗಂಡಕಿ ಹದ್ರಮೌತುಂ ನೋತ ಹದ್ರಮೌತೆ ಕಿಯನು ರಾಶುಗೆ ಖಾಂಡುಂ ನುಕುನ್ನಾನೆ ಫಾಳುವಾನೆ ಅಲಿಫಾನ್ ಗಂಡಕೆ ಕಿಯಾಮ ಗಾಯಂ ಮುಂಗೆ ಕುರಿಗ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಎಕ್ಕುರಾನೆ ಅಲಿಫಾನ್ ಗಂಡಕೆ ಎಹಿಂದು ಅಸಾಬೇಕದುಂ ಸುವಾಲ್ ದೆನ್ನವಿ ಫಮಾದಾ ತಅಮುರುನಾ ಎ ದುಹಾ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನ ಬದ್ದಲ್ ವೆಜ್ಜನಮ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಅಮಲು ಕುರಂವಿ ಕೀನಕುಂ ತೋಯೆ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಅಲೈಕುಂ ಬಿಶ್ಶಾಮ್ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ನಂಗೊತಿ ಶಾಮ್ ಕರೆ
තියබෑමිහුන් ශාම් කරේ දියුන්ගොතේ අද මේ අලිෆාංගනු මිස්සකුන් එකුරමුන් දානී ශාම් කරය මේ අලාමයි ෆෙනුමෆහු දැන් දුනියේ එක්කොන් නිමුමකන් අයි මිස්සකුන් මේ අලිෆාංගඩායකුගා මහ්ෂරු කුරවේනේ ගොයිවෙස් හදීස් ෆුල්තෝගාවනී බයන් කුරවෆා كيرث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفا فوي إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم تباميهم محشر كربيني هنغافا داميهنا سواري داميهنا مون وتدما كوتا كندبه ميهنگ گتوگئے ني الفانگنو ميستكون لومم فسمم گوس ابيمن اكرانے أبو هريرة رضي الله عنه قارئون رواية جنبه يحشر الناس على 3 طرائق ميسكم تم مغكم محشر ميدانا كربين محشر كربين راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيته النار تبيت معهم حيث باتوا ميسكم تينغوتكم محشر كرينه ඒකතරෙන් එබ්බයකු දාහිතුන් අනෙබ්බයකු මජ්බූර් වෙගෙන් දාහාදුගා එබ්බයකු ජමදෙග්ග මතීගා දෙමියකු සවාර වෙගෙන් නොත තිම්මියකු නොත හතරුමියකු නොත දිහමීහුන් ජමදක සවාර වෙගෙන් දා ගොතුගා මිසකුන් එක්කුරෙව්වේනේ ඒකතරෙන් දෙන් තිබි මීහුන්නා එකුගා ඒ අලිෆාංගඬු එමිහුන් රේකොෆිනම රේකුරා තනක අලිෆාංගඬු මඩුකුරානේ එමිහුන් මෙන්දුරුගේ වගුතුගා ආරාම් කොල්ලම් මඩුකුරානම ඒ අලිෆාංගඬු එමිහුන්නා එකුගා මඩුකුරානේ එමිහුන් හෙදුණු කුරි තනෙක්ගා ඒ අලිෆාංගඬු හෙදුණු කුරානේ අද එමිහුන් රේකුරා තනෙක්ගා ඒ අලිෆාංගඬු එමිහුන්නා එකුගා රේකුරානේ ඒ අලිෆාංගඬු මිසකුන් වශාලා මිසකුන් දෙතරෙන් එම්මෙ ෆහත්ති බිමිහුන් ගොස් ශාම් කරයන් එව්වානේ කමුගා මේ හදීස් توغا ميوني ابو ذر رضي الله عنه كدهك فانوගේ ගාමුගේ මිස්සකුන්නා මිවාක කියා දෙවමු විදාළුවි يا بني غفار غفار වන්හාගේ මිස්සකුන්නේ قولوا ولا تختلفوا تيبامهم بين سؤال كراشه تيبامهم دبس نغناشه فإن الصادق المصدوق حدثني عن الناس يحشرون على 3 أفواج يعني الصادق المصدوق تدوير هذه ابيك لك بس تدوير كما ما نبي صلى الله عليه وسلم تمن منا حديث قدوا بيان قدبيه ميستكم محشر كربيني تين فوج करे تين गोतकशे फौजुन राकिबीन एकतरें एफ फौज की सवारी का दतुर कुरामी हुन्ने व फौजुन यमशून व यसऊन अदि एकतरें अनेप्यामी हुन्ने की हिंगाफा दामी हुन्ने व फौजुन तसहबुहुमुल मलाइकतु अला वुजूहिहिम अदि एकतरें अने फौज की एबामी हुन्गे मून वत दमा कूतमुम मलाइक बेकलुं एक्कुरवाने मिसकुन्ने فقال قائل एकतरें मियकु أبو ذر رضي الله عنه سؤال كري هذان قد عرفناهما مدمامهم تممن نجي فما بال الذين يمشون ويسعون एकतरें हिंगाफा दतुरकुर मुंदामीहुन बेगोतुम विदालोने की केतोए नेबही मलाइके बेकलुं गदकमुन दमा कूता हाजिर कुरामीहुन की अदि सवारी गदामीहुन तिममन එංගිච්ච එකමකු හිඟාෆා මියු දාබයක දණී කීවෙගෙන් තෝය එහෙදු විදාළුයි قال يلقي الله الآفة على الظهر سواري تك بالتكن الله سبحانه وتعالى بين الله سبحانه وتعالى فنوان حتى لا يبقى ظهر එෆස් ඒක සවාරියේ ජනවාරේ දුනියක නැති හුරියාච නැති ෆනාවෙක මරුවගෙන් දාෆදා ආෆාතේ බයිය ෆනුවානේ අද මියදු සලොන් වෙන්නන් එගේ දූනි රෝගා ජමල් රෝගා ෆද බය රෝගා තජෙහි එෆත් ඒ ජනවාරතෝතරෙන් එත බෑවරු තකෙච්ච මරුවගෙන් නැතිගෙන් දේවා එහෙමම එෆද ආෆතේ ෆනුවානේ حتى ان الرجل لا يكون له الحديقه المعجبه මියකු ඒනා වරබොඩ ලෝබි කුරා බුස්තානේ ඒනාගේ බගීචායේ فيعطيها بالشارف ذات القطب فلا يقدر عليها اينا اران سواريه کے بدل گئے بغیچہ اینا بدل قرانے اے سواريه کی مسکلےفا ایک متی گا دتر نکرے اچکے نموس اینا سواريه නුලිබිගෙන් ගොස් ඒනා ඒ අගුබඩ මුදා ඒ සවාරි හොදු මට්ටක හේද කුරානේ එදුහුන් දුනියග තිබේනි මීස්තකුන්ගේ තරෙන් එම්මේ නුබෑ මීස්තකුන් ابن رجب الحنبلي رحمه الله ودار وفاوي فاما شرار الخلق ميستاونغ ترين ادوه غاتيبه ام نوبا ميستا كنا
فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى الشام ميساونغ مچان ألفان غندن نوكمه ألفان غندو ميساكم فسمونغ غوس شام كرين إكورانه حتى تجمع الناس كلهم بالشام قبل قيام الساعة قيام قائمونغ كورين ميساكم شام كرين إفه جماعانه هذا مي دنيا کا هنگا كمه مي قيامتوغ علامة توغ ترين همنه كمه شام كرين إكوره بني كي وگنتو سوال كورا هندوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سوال کے جواب سمت دفافا هذا دنيا کا فتنة عام وگن دا هندو ایمان کما امان کن ام فوقتوغا جماع فاوناني شام کریا ابن حوالة رضي الله عنه قارئون رواية كم يكلك فن بدالوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة ميسون کے کانتن هنگمون گوس دنیا کا لشکر تقام وگن دانے جندم بالشام وجندم باليمن وجندم بالعراق شام کرے گا لشکر عراق کا لشکر ادی یمن کا لشکر گنانے هند ابن حوالة رضي الله عنه بدالوني خير لي يا رسول الله يا الله كرسول اتمام من دين هدم في قوته بدالو دفا اختيار قد دفا شيء دوست تمام منا بدل بجنما كينن هي حداني حديث قرباني عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده تيابامي هنغوتي شام كريا ديومه شام كريم الله سبحانه وتعالى ألوتكم كترين emme hewegen wa misakun jama wa mundane emima sham kare diuma amur kurabi adi e fauga misaunge tereng den duniya gatibe baaki tibe mihunge macha alifangande faakurava e alifangandu misakun lavamun fassamun misakun madukuritalega madukuramu e misakun washada gos yamanu kara nukunna alifangandu mashriqa maghriba feturigen gos emme fauka maka शाम करे हम नीसकुं एक्कुरे वेने आदे शाम करे कि ऐ आखिरत के महशर नूंग अदी शाम करे कि दुनिया के महशर दुनिया के तिबे एम्मे फाउगे मीसकुं ताला फिली फुम्मे उमके कुरीगा एक्कुरे वे बिमकी शाम करा कमुगा मी हदीस फुलतोगा मिवनी मेहनी मी महशर कुरबुमे मी बुनेवे बहुगे माना महशरे मी बुनेवनी एक्कुरुमा मीसकुं एक्कुरा अलिफांगंडे के माहका नितागा बयान कुरवे मुमिदनी أي قيامة وهم الله کے دربار میسکم محشر کرے محشر کرے نون کن قرآن سنت ثابت ہے ایکتون ابن عباس رضی اللہ عنہما گارہون روایت کم وے ایکلے کے فعن ودالون قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام بيكالون کے تریا نصيحت دفا وعظ ودالو امون واهك دكم حديث كربيه يا أيها الناس ميستكن إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا ثيابامهم الله سبحانه وتعالى كحزرت قيامة دوغا محشر كربيني unwariya niwa nukura haluga fawana nara haluga then yafoga hadis qur'an ala wa inna awwal al khalaiq yuksa yawm al qiyamati ibrahim alayhi salam adi mistagunge tereng eduga emme furtama aura niwa kureveni ibrahim alayhi salam ge ehmima mi hadis fulun engigen dani mistagun alun diruwa hinduga ebamiyun ufettevi fadan Allah subhanahu wa ta'ala ebamiyun alun diruvani ebamiyun ge gaga evs feramen emiyun arane evs fawanen nen haluga mahshar ge biman ebamiyun ekkureve mundani eduga emme furtama huriha nabi be kalunna rasul be kalunna duniya ga Allah subhanahu wa ta'ala levya huriha makhluqun ge tereng emme furtama unu ariya niwa kureve be kadaki ibrahim alayhi salam kamga e sharaf libi wada ge mani इब्राहिम अलैहिस्सलाम कमुगा बुखारी या मुस्लिम का रिवाये के भी देमे मिदने में हदीस फुलुम वे साबित हो गंदे एहमीमा महशर के बीमा एककुरबुमा दुनिया का शाम करे दुनिया का तिबे में फाहुगे मीउं महशर कुरबे कुरुमा मी तफातु देख में दुनिया का एककुरुमा की ए मिवां का फशमुं अलोन में देने फदा नी के कुरी के हुरिया दरुस गैवेस क़ियामतु के बोड़ते अलामतों के वाक़ देने भी हुरिया बेफुलम विदालों मुंदिया फदें
එම්මෙ ෆහු අලාමාතක ගොතුගා මිෆෙන්නනි මිසකුන් මහ්ෂරු කුරෙව්වේ බිමුගේ වාහක එහෙම වීම ඒ ශාම් කරාගේ බින් ඒ දුනියේගේ මහ්ෂර් ආදේ දුනියේගේ මි මහ්ෂර ෆෝගා දුනියේ එක්ක නැති ෆනාවෙගෙන් දාන ඒ මුලින් එහෙම මවුදුවේ නමස් ඒ මවුදුගේ තරෙන් අලවණු වණුමුගේ කුරීගා ඒ මවුදුගා මෙදුගා ඉන්සාෆ් කුරුමුගේ බදුගා අලවණු දන්නවාදේ හින් ඔති ඛියාමතුගේ අලාමත්තකින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අදේ කලාගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිසකුන්න බයාන් කොද්දෙව්වා මිවනි වරම් මතවරි හික්මත කට්ටක ඒකා වරම් බොඩති ෆිලාවලු තකෙව්වේ එක්කමකි නිකියාමතුගේ අලාමත්තකන් ඊමාන් නුවා මීහෙක්ගේ ඊමාන්කම් ෆුරිහම නුවානේ මිකියාමතුගේ අලාමත්තන් හිවෙනනි ආඛිරත් දුවහන් ඊමාන් වුමුගේ තෙරෙයින් ආඛිරත් දුවහන් ඊමාන් වුමුගේ තෙරෙයින් හිවෙනනි මරුම ෆහුගා හිඟා හුරිහා ඛබර්තාක ඒක ෆහුගා නිසකුන්නගේ මච ඛියාමේ කායිම් වාහිඳුගා හිඟානේ කන්තත්තෝගේ වාහක ආද අශ්රාතු සාහිමනනි ඊමාන්කම්ගේ රුකුන් තවුතරෙන් qiyaamatuga alaamattaku terega adi hame fadan mi ashratu saa qiyaamatuga alaamatta terega hatta ves bayan kuravum midiya bodata alaamattaki adi kuriyan ottaga waane kantattawge waaka ehem wima mikankamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nubuwwatan imamumge tereng himene kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki tedueri nabiyyakan साफ को एगी गेंदे क़ियामत के कुदी अलामत तंग एकले के फानो ए बयान को देवी गोता सीधा रणुन रणंग एकम वमुन अलोन में लोग लोलो कुरमती गानी में मुंदाती वे हमें फतें क़ियामत के बड़े अलामत के बेगंदाई दुगा ए नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले के फानो वांग हुरी कंतत बयान को देम के तेरे हिमेने कमे आदे दुनिया निमुमा आखिर वुमा क़ियाम महशर दुआ होगा कंकं हिंगाने गे मी इंसाना के विष्णुमा बुद्धि फिकुर देने गणवेने कंकमें नु मी कंकम की गैब के तेरे हिमेने कंकं इस्लामी अकीदा के तेरेगा अलोन में कबूल कुरनी मी दुनिया की नेतिफना वे दाने तनेकं अलोन में अकीदा की अबद दमी उन्ना हयात की आखिरत के हयाकं अहम मीमा अलोन में लिबे अने फिलावल की साइंस के अलीगा नोता मिजमानुगा तीन गबुल नुकुरा मीहुम वकालात कुरमुंदे दुनिया के उम्रा दुनिया के कंतत्तंग हिंगाने मगा दुनिया का मखलूकुन तरक्की वमुम बदलुमुम अन्ना गोता मिहुरिया वाका तकेगे बदलुगा अलोन में मोमिनुं ईमान वमुंदानी क़ियामें नेति फनावेम के कुरिन फेन्नाने मी अलामत तका अदि अफोगा दुनिया एको नेति फनावेगेन दाने का मुगे वाका कुरान सुन्नतुगा बयान कुरेविगेंबे अलोन कुरिंदे नेफदें मिकंकं महशर के बादाना महशर बिमा मीसकुं एकुरेवुमा बरज़ख के आलमा मिकंकम की एवेस बयका एबयगे बुद्धिन सिकुंडिंग नोत साइंसुं देनेगनेवेने कंकमेन्नु आदे अश्रातु साआगा बयान वेफावा मी अलामतंग अलोन मेन्न बयान कोद्दमुगे अने बेनुमकी मीसकुं गाफिलुगे कमुगे निदिंग हेलव्वालुं मीसकुं गाफिलु कमुगा दीन फुरगस्ती अल्लाह सुब्हानहु व तआला नही कुरवि कंकम के तेरे गेमे मुन दनिको निवागतं अडुवी मीसकुं एमिहुंगे दीनं एंबुरी रुजुआवे एमिहुंगे बिरुवति कमा तक़वा वेरिकं इतुरुवे मीसकुंगे उमरुगे हयातुगा देम बाके वगुतु कोलकी मधु वगुतु कोलेक्कं इहसास कुरवि अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हज़रत रुजुआवुं अलोन मेंगे हयातुगे वगुतु कोलकी दादी मधु वगुतु कोले अलोन मेन्नं एव्वेस्मिया का क़ियामतुगे मी अलामत फ़ेशेनी मादमे कुनोत अनेत्तुहा कुनोत मीगे दुइस्ता हरुफाउं कमे एंगा सहारुफाउं कमे कशवर को देने मिया कुनै मी बोडत अलामत फालुवां फराफिनवा ए फशकं अमुनाफा हुरी बोलुतके फैबागेन दाफदें एं अलामत फौ अनें अलामे फस्नुए फेन्नमुं गोस दुने एकुगा नेति फनावेगेन दाने कमुगा खबर तोगा वारिदुगेन आसावे एहम मीमा मी अलामत बयान को देमुगे बेनुमकी मीसकुन दीनं एंबुरी रुजुआवे हिदायतुगे मौगा साबितु है हेओ कंततक अवस्वे गतुं इसवे दिया दरुस्तोगावे स्तिया एम्मे बेफुलुं अडोसाफा वाणे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामतुगे मिफद कोम्मे अलामत किया देवमुं हदीस कुरवणी हेओ अमलु कुरुमा अवस्वे गन्नाशे निवेनि कामे भूमुगे कुरीगा मीसकुं निहे अमल तोगा देमिति बेशे එහෙම වීම අලෝන මෙ මිවාහකතන්
ದುವಾದುಂ ಬೈಗ್ಗ ಅಡುಹಾಲ ಮುನಿಫುಯಿ ಫಿಲುವಾಲ ಅಜಾಮು ಕುರುವಣಿ ವಾಕೈಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಡುಹಾಲ ಫ ನಿಮ್ಮಾಲೆವೆ ಕಣ್ಣೈ ನಿಕಂಕಮಕಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಕಂಕಮ ತಯ್ಯಾರು ಅಳೋಣು ಮೆಂಗ್ ಕಿಯಾಮೆ ಮಹಶರೂಮ್ಗೆ ಕುರಿಯಂಗ್ ಹೇಯೋ ಅಮಲ್ ತೌತರಿಂಗ್ ವೀಹಾ ಗಿನ ಆಮದೆ ಕುರಂಜೆ ಎದುವಹುಗ ಮೀಸಕುನ್ನ ಹಿಸಾಬ್ ಬೆಲ್ಲೆವೆ ಹಿಂದುಗ ಹೇ ಆಮದುಗೆ ದೊರುತವಣಿ ಬಂದು ಕುರೈಫ ಅಳೋಣು ಮೆನ್ನ ಎದುವಹುಂ ದೀನಾರೆ ದಿರ್ಹಮೆ ಫ್ಯಾಸಾ ಫೊಚ್ಚೆ ಗೆಂದೆವೇಣೆ ದುಹೆಡ್ ನೂಂಗ್ ಮೀಸಕುಂಡಂಗ್ ಎದುವಹ ಗೆಂದೆವೇಣೆ ಎಚ್ಚಕಿ ಎಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಕುರ ಹೇ ಅಮಲ್ತ ಆದೆ ಮೀಸಾಮುಂ ಕಿಯಾಮತುಗೆ ಅಲಾಮೆತ್ತೋಗೆ ವಾಹಕ ದಣ್ಣವ ನಿಮುನಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೇನ್ನ ಹರುಯಾವಿಸ್ ನಿಸಿಲ್ಸಿದಾಗೆ ಅಗೂರಿ ದರುಸ್ತಾಕೋ ಅಳೋಣು ಮೆಂಗ್ ಜಮಿಯತು ಸಲಫ್ಗೆ ಫರಾತು ಮಿಫದ ಎಹೆಂಗ್ ಸಿಲ್ಸಿದಾಯ್ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುರುಮ ಹಮಜೈಫಾ ವಾಹಕ ದಣ್ಣವಂಗ್ ಅದೇ ಏಕಮ್ಗೆ ಹೇಯೋ ತೌಫೀಕ್ ದೆವ್ವಂಗೆ ದಿ ದುಆ ಕುರಂಗ್ ಅಳೋನುಗೆ ದುಆಯಕಿ ಅಳೋಣು ಮೆನ್ನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ದೀಮತಿಗ ಸಾಬಿತು ಎತಿಬಿ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರ ಎ ಇಲಾಹು ನಹಿ ಕುರಬಿ ಕಂಕಮುಂಗೆ ಕಿಬಾವೆಗೆನ್ ತಿಬಿ ಬೈಕಮುಗ ದೆವ್ವುಂ ಸುಬ್ಹಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ವ ಬಿಹಮ್ದಿಕ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವ ಅತೂಬು ಇಲೈಕ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು.